duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kumwe na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. I Kigali mu Rwanda kuva kuri iki cyumweru hatangijwe ku mugaragaro shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare UCI Road World Championships ku nsanganyamatsiko igira iti Riding New Heights, tugenekereje mu kinyarwanda kunyonga ku rundi rwego. Abantu barenga 1000 barimo bakabuhariwe mu gusiganwa ku magare, abaserukiye za federasiyo z'uyu mukino mu bihugu bitandukanye, abayobozi n'abanyacyubahiro bavuye hirya no hino ku isi nibo bitabiriye iri siganwa. Shampiyona y'uyu mwaka nakataraboneka mu mateka kuko ari ubwa mbere ibereye ku mugabane wa Afurika, aho ibihugu 106 byayitabiriye. Ibyo birimo 35 byo muri Afurika, inshuro ya mbere uyu mugabane userukiye n'ibihugu byinshi bene ako kageni. Muri Sudani y'Epfo, urubanza nshinjabyaha rwa visi perezida wahagaritswe mu nshingano Riek Machar rwatangiye kuburanishwa kuri uyu wa mbere mu murwa mukuru Juba. Bwana Machar yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu kazu kagenewe imfungwa hamwe n'abo bareganwa. Niyo nshuro ya mbere yaragaragaye mu ruhame kuva yafungirwe mu rugo mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9 nibwo Perezida Salva Kiir yahagaritse Machar mu nshingano ze nk'umwungirije. Ni nyuma y'aho inzego z'ubutabera zitanze ikirego zimushinja uruhare mu gitero cyagabwe ku kigo cya gisirikare cy'ingabo za leta mu ntangiriro z'uyu mwaka. Muri Botswana ho ubutegetsi bw'iki gihugu bwashyizeho umunsi w'ikiruhuko rusange mu rwego rwo kwishimira intsinzi y'icyo gihugu muri shampiyona y'isi yo gusiganwa ku maguru irimo kubera i Tokyo mu Buyapani. Botswana yegukanye umudari wa zahabu mu cyiciro cy'abagabo basiganwa ku ntera ya metero 400 mu itsinda rya 4x4. Ikaba ibaye igihugu cya mbere cya Afurika gitsindiye umudari nk'uwo. Perezida wa Botswana Duma Boko mu ijambo yavuze binyuze kuri murandasi yashimye umudari wa zahabu yise intsinzi y'amateka ya Afurika, anashimagiza ikipe iserukiye igihugu cye uburyo yitwaye. Yaboneyeho guhita atangaza ko kuwa mbere tariki ya 29 y'uku kwezi kwa 9 ari umunsi w'ikiruhuko wo kwishimira iyo ntsinzi. Ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'itariki Botswana yizihizaho umunsi w'ubwigenge bwayo. Mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika mu gihugu cya Maroc ho, iki gihugu kigiye gushyiraho system nshya y'ikoranabuhanga mu by'ingendo igamije gufasha mu kwakira abafana b'umupira w'amaguru bazitabira imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu iki gihugu kizakira. Kuva ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 9, abafana bo mu bihugu 8 bya Afurika ari bya Nigeria, Burkina Faso, Cape Verde, Gabon, Niger, Senegal, Togo na Tunisia bazaba bashobora gusaba uruhushya koranabuhanga rw'ingendo ruzwi nka AEVM. Uburusiya bwo kuri uyu wa mbere bwashinje Estonia, igihugu kinyamuryango cya OTAN, kubeshya ko indege z'igisirikare cyabwo zavogereye ikirere cy'icyo gihugu mu cyumweru gishize. Uburusiya bwavuze ko ubutegetsi bwa Estonia nta gihamya bugaragaza bw'ibyo birego, ahubwo bugamije kongera ubushyamirane hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Estonia kuwa 5 w'icyumweru gishize yavuze ko indege 3 z'intambara z'Uburusiya zo mu bwoko bwa MiG-31 zinjiye mu kirere cyayo nta ruhushya rusabwe, ndetse zihamara iminota 12 mbere yo guhatirwa kuhava. Mu gihugu cya Misiri ho, Perezida Abdel Fattah al-Sisi yahaye imbabazi Ara Abdi El Fattah, impirimbanyi yo ku rwego rwo hejuru ifite ubwenegihugu bubiri, ubwa Misiri n'ubw'Ubwongereza. Ni nyuma yo gufungwa igihe kirekire ndetse n'imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara ibyakuruye ubusabe mpuzamahanga bw'uko yarekurwa. Abdi El Fattah w'imyaka 43 y'amavuko yabaye imfungwa ya politiki yo ku rwego rwo hejuru mu Misiri. Uyu kandi ni ikimenyetso cy'imboneka rimwe cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje guhigwa bukware ku ngoma ya Sisi. Ibihugu by'Ubwongereza, Canada, Australia na Portugal kuri iki cyumweru gishize byose byemeye Palestina nk'igihugu. Ni intambwe yatewe iturutse ku mpungenge ibyo bihugu bitewe n'intambara ya Gaza kandi igamije kuzamura igisubizo gishingiye kuri leta ebyiri. Ibyo ariko byarakaje Isiraheli. Icyemezo cyafashwe n'ibi bihugu bine byo mu burengerazuba bw'isi byakunze mu mateka yabyo gushyigikira Isiraheli, kirabishyira ku rutonde rw'ibindi bisaga 140 nabyo bishyigikiye ukubaho kw'igihugu cyigenga cya Palestina kivutse ku butaka ubu bwigaruriwe na Isiraheli. Urakoze Temistokle Mutijima. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe wari perezida w'inteko ishinga amategeko yeguye ku mirimo ye kuri uyu wa mbere. Abadepite barenga 260 benshi muri bo bakomoka mu mpuzamashyaka Union Sacrée ishyigikiye perezida Felix Tshisekedi basinye impapuro zisaba ko yeguzwa. Bamushinja imicungire idasobanutse no kudaha agaciro
bagenzi be mu nteko. Ku murongo wa telefone y'Igoma ndi kumwe na Honorable Jean Bosco Sebishimbo, depite w'intara Kivu ya ruguru watorewe muri Masisi, akaba yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, akaba yaravanyweho hashyizweho ubutegetsi bwa gisirikare, akaba kandi ashyigikiye Vitali Kamere. Ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze munyamakuru kuduha ijambo. None ni iki cyatumye Vitali Kamere afata icyemezo cyo kwegura? Bwana munyamakuru, ndashaka kubabwira ko koko inkuru tuyibonye mbese mu masaha y'umugoroba y'uyu munsi ko perezida w'inteko y'abadepite twita ngo ni VK Vitali Kamere amaze gushyikiriza inteko urupapuro rumuha kwegura ku mirimo ye. Ubwo rero tukaba twavuga ko mbese ari icyemezo cya kigabo kuko ni bake muri iyi si cyangwa se muri Afurika bafata ibyemezo nka biriya byo kwegura bakareka guhangana, ariko bakemera mbese ubushake bw'imbaga nyamwinshi. Rero nk'abakunzi bemera ubutwari n'ubunararibonye bwa politiki ya Vitali Kamere igihugu, ni ukuvuga ko twabyakiriye n'agahinda kenshi, ariko tukamushimira mbese ubwo butwari yagize bwo kuvuga ati ye guhangana n'abari baramutoye bakamushyiraho, ahubwo abemerere ibyo bifuza, noneho we akomeze guterana n'abandi nk'umudepite usanzwe. Ndumva ari icyemezo cya kigabo. Kuba Vitali Kamere yahisemo kwegura birasobanura yuko ya gahunda yari yaratangiwe n'abadepite yo gushaka kumukuraho icyizere, iyo gahunda irahagarara cyangwa se irakomeza? Dukurikije mbese ibintu bya procedure, ukuntu ibintu bigenda muri icyo bita reglement intérieur, nuko ubwo procedure yari yatangijwe, ni ukuvuga ko uraba ayoboye icyo twita ngo ni plénière, inteko y'uyu munsi, akimara kwakira gushyikirizwa urupapuro rwo kwegura ku mirimo ye wa Vitali Kamere, ni ngombwa ko abisaba abadepite. Ese ni ngombwa gukomeza gucokombora ibijananye n'ibyifuzo byabo kuri Vitali Kamere kandi yamaze kwegura? Ubwo rero abadepite baratora, imbaga nyamwinshi nihitamo kuvuga ngo ikomeze na procedure, ni ukuvuga irakomeza, ariko imbaga nyamwinshi nihitamo kuvuga ati ubwo yamaze kurekura umwanya bifuzaga, mbese procedure ntihagarariraho, ni ukuvuga urugendo rurahagararira aho ngaho, bakomeze ku madosiye y'abandi bari bayoborana nawe, baba batemeye kudemisiona, bakaba bemeye gukomeza urugendo rwo guhatana. Ngibyo ni gutyo bigenda mu nteko, kuko mu masaha ari imbere mbese turaza kumenya ni igiki iriya nteko y'abadepite yaje kwemeza. Vitali Kamere ni umunyapolitiki ukomoka muri ako karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Epfo, ariko aranakomeye, aranazwi cyane, aranakunzwe no muri Kivu ya ruguru ndetse no hirya yaho. Muri ako karere, muri utwo turere akomokamo, iyi nkuru
y'ukwegura kwe, nubwo bwose akomeje kuba umudepite mu nteko nshingamategeko, ariko uku kwegura kwe kwakiriwe gute? ndakeka ukurikiranye ibirimo bitambuka ku mbuga nkoranyambaga urasanga ko mbese uburasirazuba bwose ndetse n'uburengerazuba urasanga ko ni benshi kabisa kiriya cyemezo cya iriya nteko turabizi barimo basukumwa n'ishyamba wenda tutaramenya gusoma inyuma yabo, ariko urasanga ko imbuga nkoranyambaga zose kabisa baravuga ati ese nubwo twemere ko wenda yaba afite ikosa kuko nta muri iyi si ntawubaho ngo ntagire ikosa, ariko si iki cyari igihe cyo kuvuga ngo abadepite baje gukurikirana ikintu nka kiriya, aho kugira ngo bakurikirane ibibazo byugarije igihugu, bati mbese ni gute twabivamo, twasohoka muri aya makuba gute. Donc ngibyo urasanga ko kabisa imbuga nkoranyambaga zose kabisa zamaganye igitekerezo nka kiriya cy'abadepite. Nta n'uyu n'umwe urimo agishyigikira usibye babandi baba bakurikiranye inyungu zabo bwite. Muri make ndashaka kukubwira yuko yarananijwe kugira ngo noneho bazabone aho bamufatira, kugira ngo abadepite barakare bahaguruke bagere ku kintu nk'iki uyu munsi turi kubona. Honorable Jean Bosco Sebishimbo, depite w'intara Kivu ya ruguru watorewe muri Masisi, ukaba wari minisitiri w'ubutegetsi bwavanyweho hashyizweho ubutegetsi bwa gisirikare. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze nanjye ndabashimiye. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. U Rwanda rwanditse amateka mashya mu mukino gusiganwa ku magare, rwakira irushanwa ry'isi. Irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu 106 birimo 35 bya Afurika. Nibwo bwa mbere iryo rushanwa ribereye ku mugabane wa Afurika kuva ritangiye mu mwaka w'1921 muri Sweden. Umwanditsi w'ibitabo Joseph Ndwani yari Kigali mu Rwanda, aho amurika igitabo cyitwa Les 1000 collines na coup de pédale, kunyonga igare mu misozi igihumbi. Joseph Ndwaniye ni umutumire wa Gasaro Kaburaga. Murakoze cyane mon cher Vénuste. None rero mbwira, iki gitabo cyawe cyaje gute, wagihuje ute no kugenda ku magare muri iyo misozi igihumbi y'u Rwanda? Yego, icyo kibazo ni cyiza kuko ubundi nandika jyenyine nk'umwanditsi w'ibitabo byo bita roman. None iki gitabo rero ukuntu cyavutse, ni umuntu ushushanya w'umupentre mu Gifaransa w'umubirigi uzwi witwa Paul de Gobert, ndetse akaba yarashushanyije na metro imwe y'i Buruseli yitwa Van der Velde. Donc abantu baciye iyo nzira babona icyo gishushanyo kuri metero kare 800. Noneho tuza guhura ahantu mu birori byo kwerekana ibitabo tutaziranye, hashize imyaka 4. Arambwira ati rero, ati nkunda ibintu wandika, njya nkunda gusoma ibitabo byawe, ati kandi ngakunda n'igihugu cyawe cy'u Rwanda, ariko sindagerayo. Ati none waje tukajyana tukakizungurukana, njyewe nkajya nshushanya, noneho wowe ukagenda wandika uko ushaka kuri ayo mataburo nzaba nashushanyije. Nuko igitabo cyatangiye. Nuko rero ntiworose wabyukaga, dufata inzira bidatinze tujya mu Rwanda bwa mbere muri 21, dusubirayo muri 21, dusubirayo na 22 na 23 na 4. None ubu nibwo dusubiyeyo tugiye kwerekana igitabo cyavuye muri iyo collaboration yacu.
ariko ntabwo iby'igare ari byo yashushanyije gusa, twakoze no ku bindi byerekeranye n'u Rwanda, yaba umuco yaba ibidukikije, yashushanyije amataburo menshi. Ariko kubera ko twese dukunda igare, ndi mu iwacu mu giturage aho navukiye nyine, uzi ko umuntu wabaga afite igare yabaga ari umuntu nyine wubashywe kandi umuntu unafasha abantu, niwe watwaraga imizigo ayijyana hirya no hino nyine, ku buryo igare narikundaga cyane. kandi ukuntu wabonaga igare rigenda mu misozi ahantu hatari kaburimbo mu mabuye kandi abantu ntibagwe, byaranyimpressionaga cyane, ku buryo nakomeje no gukunda igare, ku buryo narigendaho mu Bubiligi aho mba. n'uwo rero umugabo twakoranye icyo gitabo nawe akunda igare cyane, yanarigenzeho kuva akiri umwana. nuko rero turavuga ubwo hagiye kuba shampiyona du monde, tukaba muri icyo gitabo twateganyije gupubliya harimo uruhare cyane rwa siporo cyane cyane kandi ku magare. Reka dufate iyo chapitre nini cyane y'igare tuba ariyo dukoramo iki gitabo, nuko tugipubliye, tuzajye kugipresenta muri izi shampiyona du monde y'amagare mu Rwanda. Mbese ugishaka azabakura hehe, muzakimurika hehe, gahunda yo kukiha abanyarwanda n'abanyamahanga bazaba bari mu Rwanda iteye ite? Uko rero byifashe kuva ku itariki ya 19 z'ukwa 9 kugeza ku itariki 6 z'ukwa 10 hazaba exposition n'amataburo y'uwo mu artiste. Izi exposition izabera muri Institut Francophone y'i Kigali, iri hano mu mujyi wa Kigali. Hari kuri réseaux sociaux zacu ize n'izanjye mbese n'iza Institut Français, n'iz'umwediteur wacu witwa Histoire et Image wa hano i Kigali, ku buryo hariho adresse y'abantu kandi abantu bose baratumiwe. Kuri 19 niho hazaba inauguration y'iyo exposition, izakomeza kuzarinda izo shampiyona iba no kuzageza irangira kugeza kuri 6 z'ukwa 10. kandi ubwo guhera kuri 21 kugeza kuri 28 tuzaba dufite stand aho abo banyamagare bazajya barangiriza, ku buryo tuzakira abantu bose bakaza tukaganira kuri icyo gitabo, n'abagishaka bagikunze bakakigura, ndetse n'abashaka n'amataburo bakunze bakaba bayagura. uwo mupentere azaba hari akabasobanurira nawe n'uburyo akora ashushanya. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe muzakabona, shaka agasaro kawe muzakabona. Hashize imyaka 18 umwana w'umukobwa Akimana Bernice avutse. yavukiye mu ntara ya Butanyerera, yahoze ari Ngozi. umubyeyi we ntiyashoboraga kumwitaho kubera uburwayi kuko atanamenye ko yamusamye. Umusamaritani w'ingeso nziza wamusanze mu muferege amaze kwibaruka icyo kibondo ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. yitwa Serafin Manirambona, ari mu ntara ya Butanyerera, arokora uwo mwana ndetse na nyina yakoraga ku ivuriro muri Gatobo. Jewe ndi umuntu w'umuforoma, ndi ku ivuriro ahantu nakorera muri Gatobo. hariho kwako Gasagara umuntu yahatembera w'ingorane zo mu mutwe de sexe féminin, hanyuma urazi ko bafite impanuka nyinshi baramutera inda. ari bungenga ari mw'iyo lokalite y'ivuriro. hanyuma umwana aravuka, avukira mu mbibe z'imirima. abantu baheza barampamagara kubera hari hafi cyane rwose, ndagenda ndamufasha ukuntu nyine nishoboye, branche ndamutunganya kenewe mugumya. administration ifata ingingo kw'imunyaka ku rwego rw'ikomine mugashikanwa. bamunyatse bamujana mu irerero Busiga ni mu komine ya Busiga nyene, ni hirya urenze Ngozi gato nk'ugiye za Kayanza. Ndaharuza. hanyuma rero mukirikira ufasha nyene abana bafite orphelina. hanyuma
umwana nkaza ndagenda kumutora akaza kuturamutsa mu kiringo cici nginshi nk'amaci nk'abiri atatu umwana yari afise nk'imyaka 7 habayeho rero amashirahamwe y'abantu bo hanze b'abazungu baraza bamutora mu ntuze ya n'ico kigo bamuzana ku ikomine kuvuga ko bamutwaye Mr. atari hari ari mu yandi mabanga byo mu kindi kibanza atari ku ikomine arampamagara ambwira iyo nkuru mfata moto ndanyaruka tuja kunyuranwa n'imodoka imutwaye hasigaye nk'imetero nk'ijana kugira mpagarare ndababona muri minibisi abazungu n'umwana arampepeya kuko yari amaze kutumenyera imyaka 7 hanyuma baca baramutwara kuva ubwo gushika no munsi naragiye muri administration nguma mbaza buke buke icyo natohoje nuko nta traceability nimwe ihari ivuga ibijanye n'iyo mwana yagiye rero kubera ibigo vya katolika baza barahindagura ubutegetsi kandi siho honyene niko nyene intunganyo zimeze nyene hanyuma harimo n'uwapfuye waharongoye yapfuye nshaka rero muze mufashe kurondera uwo mwana yego none mbwira igihe uyu mwana yavukaga avukira igatobo hari mu wuhe mwaka ari muri 2007 nuwo muhaye amazina nije namuhaye amazina no muri administration bo muri etat civile nije ndi titere wiyo wamwise nde yitwa Akimana Bernice hanyuma igihe umustanteri aguhamagara akubwira ko hari abantu baje gushaka uwo mwana ibusiga yakubwiye abaje kumutwara bari bo oya bekaye hanyuma ababikira bibusiga bari bafite uwo mwana mumaze kubisikana ntabwo wagiye kubabikira ngo babwire uti uwo mwana ninde umutwaye oya aha rero niho haramananiza y'icyo gikorwa cyane nari bwashikiwe jewe gushika uno munsi mwizi nguvu riko ndagira nta kibazo tuzakugirayo hanyuma wabonye iyo minibus yari imutwaye umwana yaragupepeye yari afite hafi imyaka 5 cyangwa 7 yarakubonye uri ku pikipiki arakumenya aragupepera icyo gihe wibajije iki muri icyo gihe waravuze uti imodoka nyikurikire nge kuri komine nge kubabikira icyo gihe umaze kubona umwana wawe agiye nawe uri hagati aho ngaho wibajije iki niki cyakunyuze mu mutwe icyo gihe gerageza kwibuka ivyo bintu kubera nanje bampamagaye ntapanze programme yo gutembera ivuriro twari mengo abaforoma babiri ubundi baye bamutwaye bari bamugiye ha imitation nari ifise nitike kucangoma nkurikira iyo modoka rumbaye uwo stanteri yangiriye agasiriprise naje muri centre de santé ntiwari umurima wanje twarahavuye turabamite na twebwe inguvu zo kutunganya gutembera zigenda ziragabanuka uko rero agatima gakubise uno munsi ibi bihe turigezemwo kugira ndamurondere kubera amaze kugira responsabilité afise 18 uno munsi ashobora gufata icyemezo kimuvuyeho akavuga ati ndajya hanaha ariko ikibazo gisigaye no kumenya aho ari yego nico gituma nanje nabasavye imbabazi yuko kubera nanje ntari bwaronka iyo nimero yo mukibikira canke mfate programme yo kujayo ibyo byose ubwo yajyanywe n'abazungu ntabwo ari aho ngaho mu Burundi ari mu gihugu cyo hanze nta bazungu bari kumutwara ngo bamugumane Burundi bamujyanye hanze kuva mu mwaka 2007 kugeza uyu munsi hashize imyaka 18 utaragiye n'amavuka yavutse muri 2007 yenda yagiye muri 2014 akaba aribwo yavuye ibusiga agenda guhaje imyaka 11 ntabwo wasubiye ibusiga ntabwo uzi aho yagiye ntiwabajije ababikira bamwe barabahinduye uwamutanze nta gihari cyangwa se yarapfuye cyangwa agiye gukora ahandi ubwo rero ntabwo ushobora kumenya aho yagiye nyuma y'imyaka 11 utarabajije ariko ni uburenganzira bwawe bwo kubaza aho umwana yagiye leta igomba kugufasha nta mwana w'umurundi ushobora gusohoka mu gihugu
adafite impapuro. N'abo bazungu barabizi ko ntibashobora gusohokana umwana badafite umuntu wabasinyiye ko umwana agenda. Nta nubwo bashoboraga kumusohora kumuvana i Busiga nta muntu basinyiye, kubera ko uwo mwana agombaga kuba afite umubyeyi wemera ko uwo mwana agenda. Ni wowe wenyine washoboraga kubyemera, ariko kubera ko wari waremeye ko aba mu babikira bibusiga, ubwo ababikira bibusiga nibo bari bafite uburenganzira bwo kumutanga cyangwa kutamutanga. Wowe ntabwo wari ugifite. nahora ngenda hamuvizita nkagataha, hanyuma nabo bakamurungika. Urumva rero wowe wari wariyemeje kumuha umuryango umurera. Umuryango umurera, yego, umuryango umurera nabo babikira bari bariyemeje kumurera, ariko baguha uburenganzira bwo kujya umubona rimwe na rimwe, ariko agasubira aho atuye. Umwana rero amaze kujya nk'inshuro 3. Yego, umwana rero n'uw'ababikira. Ababikira ko baramutanze nta kosa bakoze, bamutanze ku buryo bukurikije amategeko, kubera ko nibo bari barahawe inshingano yo kurera uwo mwana. Byumvikane ko nawe wari ufite uburenganzira bwo kumubona, kubera ko niwe wa mbere wamurokoye, niwe wa mbere wamureze, ariko basanga ibyiza ari uko atarerwa iwawe akarererwa ahandi. Ahasigaye rero tugiye kureba uko twamenya niba umwana yaravuye mu Burundi, kuko yarahavuye, ariko se yagiye mu kihe gihugu. Nicyo kintu tugomba gushaka kugira ngo turebe aho Berenice Akimana yaba aherereye.